Myanmar ram riveng tu Border Guard Force BGF chanchin Karen nam sipai le Karen BGF in kana BGF commandant athia Karen state ko puipan na highway ya KNU sipai KNLA le ram riveng tu BGF sipai Karen nam tho Burma sipai firfiak chanlam te chu me ni somni pali khan an kap chiama BGF commandant pakhat le sipai pathum an thi a India ramaram riveng tu te chu Border Security Force BSF ti Asia lar an ni a sipai dik tak regular army ni in ramdang sipai te nen po in machon thei tura teng le thlo thei na thleng in an mani pual in an nei ani Myanmar rama po India ram anglo deuin ram riveng tu pol an lo nei ve a BGF ti Asia ani Border Guard Force BGF hi Arakan State chunga Border Guard Police Force te nen hian hriat pol mia lo tur ani thong Border Guard Force BGF te hi Myanmar sipai tamado te nen in ka hai thu thlung jiak tu helpor then khat te ne na in fin kho ma din ral thuam keng pol an ni a Border Guard Force April sang ni pakwa kuma din tura malak tran ani a Myanmar sipai ho tu Lieutenant General Yemina chuan Sun State chunga kokan san le wa nam helpol te chu in remna siam puin tatmado sipai hnuaya Collective Security Force siama din hi atum ani BGF commander khai khom tu ber chu Minister of Defence General Miatun O Commander-in-Chief of Myanmar Armed Force hi animaya Nationwide Ceasefire Agreement NCA pom tu Myanmar helpor sang te chu ram riveng him pol anga mala turin hun tiam hnu hnung ber deadline siam sak ani an deadline bituk hi atir chuan June sang ni pakwa khan ruam han diam to ma se rem chan lo na aom zela voinga vel lai an tol hnuin September sang ni som khan an din puitlin kim thei ta ram ani ti chuan heng pol sang te chu Democratic Karen Buddhist Army Kachin Defence Army 4th Brigade of the KIA New Democratic Army Kachin NDA le PAO National Organization Army te chuan BGF din tura Myanmar tamado ho chu thuron chop chua thuthlung te chu an pom thei ta a BGF sipai pol a om an rem ti ani August ni somni sang ni pakwa khan tatmado le BGF te chuan laukai khuwa ko kangbula tangkhomin Myanmar sipai te do tu ber an hmelma Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA te chanmun khwarna headquarter chu an hual betta a beipui thlakin an do tlang ani anu deuh chuan a hun laia president U Thein Sein a khan in ka hai chung changa helpol dang te ne na in biak rem na lam chu chak takin ma ala chho ve ta a BGF chung changa chuan chu tiangin official takin sarkarin guideline adwan saklem lowa BGF sipai te chu Myanmar sipai in arwat bik bial chunga chau thu nei na le ral rel lam thil ati theyanga BGF sipai te chu tatmado sipai te nen angkhatin en an ni a lo le ham than na in tluk tlangin pek an ni bok BGF sipai unit khathi mi zathum som ni paruk ni tura ruwa man ani a kumsom pariat atangin somnga inkar an ni turani anjinga somthum chu regular tatmado sipai ni angaya officer rank major 1 captain 2 le rank dang som ni pasari an om ani ala bang jong chu helpol sipai zanhi somkwa panga atangin officer 15 JCO 18 le sipai zani an ni tur ani BGF commanding officer ro chu helpol atangin ho tu pa ber ani ang hetianga CNM ming sign pui thei jinga hian BGF sipai pola tang du mia lo hi KIA KIO United Wa State Army DKBA jinga Brigadier Sola Phuaya polte an ni Border Guard Force tura
ethnic helpol in ka haina thuthung ziak to atanga tatmado sipai ho tran rual pui te chu NDAK KNPLF MNDAA Lahu Militia Group DKBA le SSA Group te anni Kachin San Kaya le Karen State chunga Border Guard Force te chu battalion somni pathum nein ramri veng tu a anchang tahlom ani number sangkhat le pakhat BGF number sangkhat pani BGF number sangkhat pathum BGF battalion pathum hi Kachin State chunga NDA Tibial chung ani a number sangkhat le pali BGF battalion hi Kaya State Bial chung ani a number sangkhat panga GBF number sangkhat paruk number sangkhat pasari number sangkhat pariat le number sangkhat pakua number sangkhat som battalion paruk hi Sun State chunga anombok number sangkhat som pakhat atanga number sangkhat som ni pathum BGF thlenga battalion som pathum chu Karen State chunga anom thung ani BG te hi mani policy le political mu malpo nei hleilo mani mi te phatsana tanmado sipai te nen tangruala mani tan chau en thin mi huam hap masial ching te anni kan ti theang Thailand ram Chiang Rai province Masai khua a Myanmar ram chunga phurlu tur silai chi sang le amu thanem tak chu me ni somni pasari khan Thailand ram ri a sipai duty te chuan an man thu an tar lang ani ramri ge ta motor ramri kan tur bus chunga thomno kara an da chu Thailand ramri duty ten ringhlel in an cheka silai chi sang le amu an man ta ani silai an man te hi rifle som pali le pistol som pathum ani a silai mu singli sangruk zathum som sari panga lai an mutel bok silai le amu phurtu chu nang sam nam un kum som thum pathum le kyo fyo te anni silai le amu chu ramri thleng phurin Myanmar ram chung thleng tur hian mi pakhat poisa sing hni lo in an ruaya bus chunga an da chu an man ta ani chu silai le amu en chuan a hriat theya an man te pahnih chu Thailand sipai ten dan lawaral thuam phurlut thu buai an siam sak tur tho TV thu puang tu an hriat tira silai le amu chu Myanmar mi pui hum him tu pol ta na man tura ngai ani